Obećaj mi da smo snaga valova podivljali žar na vrelim usnama. To čarobno jutro u očima moj, kad tvoja sam sva. Lijepi pozdrav svima još jednom, dobrodošli svi u Pulu na konferenciju Dani obnovljivih izvora energije. Od svih resursa, naravno kad razmišljam, pričamo o vjetru, suncu, ona je jedan koji je ključan, a to je naš prostor, usudio bih se reći. To je neobnovljiv izvor kojeg moramo itekako dobro planirati i očuvati u daljnjem planiranju i eksploataciji kako bi dobili što bolji održivi razvoj u budućnosti. Ova 3 dana razmijenit će se određena iskustva, administrativno će se pokušati pronaći dodatna rješenja kako bi kroz naše zakone i pravilnike definirali bolju poljoprivrednu politiku za ono što se nameće kroz obnovljive izvore energije. To je prije svega, to su 2 teme u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Jedna je agrosolari, druga tema je digestat, odnosno pravilnik o gnojidbenim proizvodima i tu je tema kako na koji način pronaći rješenje za izazove koje muči naše bioplinska postrojenja. Nema energetike u Hrvatskoj i nema samodostatnosti u proizvodnji električne energije 2030. na način da postanemo izvoznici, a ne uvoznici električne energije i to obnovljive bez sinkronizirane akcije države i jasno ministarstva i vas kao investitor. It is great to see already today how much Croatia is progressing, sunny Croatia, with a lot of potential. Last year, some 250% of increase in solar deployments. That's really a record. And we do hope that this trend is going to continue because the potential is huge and Croatia still has a lot of this potential to harvest. So we need to make sure that grid conditions are the right ones, that renewables can be connected to the grid, that we are also seeing auctions taking up now on solar and many more things. And this is why this event is bringing together the right people in order to solve the bottlenecks that you still have in Croatia. You bring the whole industry together with the government people, with the grid operators, with the people in power who make the decisions about how much new wind gets built, and they see and feel and hear for themselves the energy and enthusiasm that is out there from the industry to make this happen, and they go away with renewed confidence that they can deliver. They also hear from the industry what decisions they need to take in government to put the right policies and incentives in place to help the expansion of wind. I'm very pleased to hear at this conference that lots of people in Croatia are thinking of building combined wind and solar projects. That's really good because when you put the two together, they are very complementary and you get a pretty stable form of electricity output. It's good to be here because the networking opportunity of the event are extremely important for us. So in these 3 days, I believe we could meet as much our networking, meet our partners, wind turbine manufacturers, equipment manufacturers, developers and other parties, which helps us definitely to be more successful. And many things which are started on the last year, sunny days, has implemented during the year in the signed contracts, and we work with these counterparties and really satisfied with that. So thank you for inviting and thank you for arranging this important event for the country.
vjerujem da je budućnost pozitivna uz sve određene poteškoće i probleme, prije svega administrativne, zakonodavne, određene sporosti i administracije, ali mislim da postoje ogromni potencijali, postoje potencijali u vjetru, postoje potencijali u suncu, u geotermalu, postoje potencijali u ovim nekim alternativnim modelima agrosolari i tako dalje. Prema tome mi kao Energovizija stvarno vjerujemo u energetsku budućnost Hrvatske i vjerujemo u obnovljive izvore. Ovakav tip konferencija je iznimno važan jer se okupljaju stručnjaci koji dolaze iz Republike Hrvatske, okupljaju se i državne institucije poput našeg ministarstva, HEP Odesa, HOPS-a i okuplja investitore koji govore o svojim izazovima i preprekama. Između ostaloga, ova konferencija ima i dodatnu snagu jer okuplja i stručnjake koji dolaze iz Europske unije, Solar Power Europe i Wind Europe, što je iznimno važno da svi komuniciramo o izazovima s kojima se susrećemo, ali i o budućnosti koja je zelena. Čuli smo nekoliko ključnih stvari tijekom panela vezano za istraživanje geotermalne energije. Prije svega važna je stručnost, radi se o vrlo kompleksnim aktivnostima u samom istraživanju geotermalne energije i o vrlo intenzivnim i kapitalnim ulaganjima tijekom istraživanja. Da bi se cijeli projekt doveo do faze proizvodnje geotermalne energije, potrebno je od strane države, od strane lokalne zajednice i naravno od strane investitora stručno pristupati projektima i u biti na neki način osigurati svu potrebnu infrastrukturu da bi ti projekti zaživjeli, što je u smislu geotermalne energije jedan vrlo kompleksan i dugotrajan proces. Mi smo tu, razvijamo u biti svoje snage, ekspertizu u istraživanju i proizvodnji nafte i plina i primijenit ćemo je u istraživanju geotermalne energije. Čini mi se da zaključak svega ovoga treba da bude uz sve te probleme, uz sve ta ograničenja koja nas prosto svi se susrećemo sa njima na tom putu do finansiranja ili do operativnog rada, a bez obzira na sve to obnovljivi moraju da postoje. Jer to je jedino rješenje da očuvamo našu životnu sredinu, da imamo čistije izvore energije i da ono što nam svima treba, to energija, ta zaista bude i zelena, jer ipak na kraju sve ove priče nije električna energija, nije energija, već je zdravlje i život ljudi i opstanak na ovoj planeti. So this conference is really a key conference to shed light on the potential of Croatia for biomethane and also for the development of biogases and to try and solve the many policy barriers that we can find all over Europe. So in Europe, we have a target of 35 BCM of biomethane by 2030, and Croatia has definitely a role to play towards this target. Imate dakle tu biomasu da je ostavite tamo gdje je u svoje probleme, ona bi otpuštala CO2. Mi tu biomasu prikupljamo i od nje proizvodimo dvije vrste energije. Jedna je električna energija, ona 24 sata, 7 dana od jednog stabilna kao geoterme i ono što je isto bitno, proizvodimo toplinsku energiju. Moje očekivanje je da ćemo imati u cijelosti ostvaren prelazak na izvore koji su nama lokalno dostupni, dakle obnovljivi izvori, da ćemo imati mogućnosti upravljati sa tim energijama koje se proizvode, zato što ćemo uspjeti implementirati tehnologije koje nama osiguravaju da potrošnju možemo davati u trenutku kada ona postoji, a proizvodnju energije pohranjivati u trenutku kada je ona dostupna. Bez vodika je zapravo nezamisliva dekarbonizacija energetskog sustava. Dakle, vodik je tu potreban i sigurno će imati svoju ulogu u budućnosti. Problem je možda sada u početku implementacije vodika, ali ja nema sumnje da će
možda već i za sljedeću konferenciju ili za neku buduću, da ćemo imati konkretnija rješenja u vezi vodika. U 3 dana konferencije progovorili smo o brojnim problemima u sektoru obnovljivih izvora energije, no ono što je još važnije, ukazali smo i na ona sva moguća rješenja. Jedno je jasno, zelena tranzicija nema alternative, naša budućnost je zelena.